Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Inda ibasa ti Proverbio 22, versikulo 6. Irwam mo ti ubing iti umno adalan, kat uray inton lumakayan, di nanto panawan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anak, narabyan ka naghawid Sa dino tinaggapuam. Ija-eskulaan, mama. Adda may dito yabalasang. Kathy, tinagan na. Agsangsangit. Sapsapulan na ka. Ha? Di na magkuti makagapo. Kat kunana alikliklikam kanon. Saan ko nga rodan ngay ayatan? Anya, Ni Vivian itanti girlfriend ko. anak, pangaasim tadi mo ko mapagay-ayaman dagiti babae. Tasaan anasaya at dayta. Apay nga ni papa. Nakita ka sa baliman ng tikakibkibin na. Anya, Iso adi naklapdan, mama. Aramidan to pa ni papa. Di tuladag man. tengat rabiin. Ngamawan manen ni Dario. Nalabit asaan manen nga agawid diti balay. Anyang ron. Awan mabalin ko. Nukas ta ti pakaragsakan na. Jakmat ipilit ti bagik. No di na kon kayat. Basta tinapatag. Di na kami baybayan a pamilya na. Dario, agyaman na kadagiti ginatgatang mga alikamak, Gapukan ka, naagda anak matlaan iti nagpipintas nga appliances. Basta sika, darling. Itad ko amin na masapol mo. Agyaman na. Sa anak ang nagbidot anak irelasyon kan ka. Amin na kayat mo. Ipaay ko, Lita. Agyaman na, Dario. Nakaragrag sakak unay. Impalabak amin akawas mo, Dario. Naplantsa pa yan. Inyornos kon iti kabinet mo. Nasaya, Nakaluton ni Manang Inga. No kayat mo, makigiddan kan kada kami amangan. saanan? Umayak lagpalas. Kasta ka di? Mabit lang. Oh, antoy. Ha? Awatem na iti akwarta. Para iti masapol diti balay. Dario, Ibagam laeng, nadapay ka sa pulam. Alan, mangan kan, Ma'am Mercy. awan ganas ko, Manang Inga. Ma'am, Sige, si kalatan ti mangan. saan mabalin, ma'am? Mangan ka Tano ka na yun akasta, adi ka mangan. Agsakit ka. Manang Inga. Maawatan ka, mama. Awan ganas mo amangan. Gaputa saan mo akalanglang ti aga, ma'am. Kanayo na kastoy, Manang. Anya nga rod ngay, kat addadalatan iti ruar. Ni Dario. Ambag. Ti babae na ti kadkadwana no mangan. Ma'am, Kat ti anak ko. Awanan ti panawon na dito balay. Ti mulad matan iti amana. bagbaga ang malata, ma'am. Tanarigat ti kasta. Ang mga noan niya pa ti masumok nan. Gaputa saan pa yun nga agaw awit no daduma. Manang Inga. Iso asiki, ma'am, mangan ka. Tapno na salun at kalata. Kat maigiyam ti anak mo, iti nasaya at adalan. Erwin, rumwar ka ka din. Kat di ka pa'y nagarmosar. Saanan, mama? Agmerienda akto ni J-eskulaan. Ala, makaamo ka. Ikan na kon iti kwarta, tayo na kon. O sige, mabit lang tayo nakmangala iti kwarta.
Ay, wen gayam, masapa ka nga agawid, iho. Ta dito'y kakuman balay amangan. Di ka pa yan makalanglang amangan. Apay, ni papa. Agaw-awid ka di mo tamasapa? Dinto pa agaw-awid dito'y balay. Tagaw-awid sa amatan iti ayan ti babae na. Anya, Alaan, mama. Yung kaalanan ti allowance ko. Tayo nakon. Inawis ka iti dahito aparak eh. Tanapatag ti bagag. Kaya't kong ag-break tan. Ngam apay. Anya ti basol ko. Apay ngay break nakmatan. Saan ka nga roda na kayat? Ala, sige. Inakon. Erwin, mabit lang. Nalawag man timbagakan ka. Saan kan nga ayatan, Vivian? Isong ag-break tan. Sige, umuna akon. Nagbintutak iti pa ng sungbat ko kanya, Erwin. Saan gaya manapod no kanya? Inayat ko. Ngan im-break na. Naawan mati ang mo kagapuna. Sa dino nga iti pangsapulan takan ni Erwin, ma'am. mapantay ti balay dagiti gagayem na. Amom ka diti ayan ti balay da. Padasen ta ti mapan iti balay jemay sa iti agayem na. Amok day jay. Ta ijay idi tinang sukunak kankwana. Ay, sige, ma'am. Kat bareng ada ijay. Ay, unay lakit din ayan ni Erwin. Tama ibarbarkadan sa matan. Wen garon. Kanayo nakamadanagan kankwana. Nang runa no saan nga agawid. Ma'am, Kanayon ko nga idawdawat iti Diyos. Asapay la kumatag sublin ti sigod aragsak ti pamilyami. Napukawanday ta iti pamilyami. Manang ingka. ma'am. Amang ano nabannog kang agman maneho. Isardeng mulatan di taigid ta aginanakapay. Saan? Kabalak da ito'y. Naskan ang makadanuntan iti balay apapananta. Agsarita ta kumadaryo. Kat nasayaat mo't na nagawid ka ita. Apay ka di. Anya ti pagsaritaan ta. Ni Erwin, saan man ang asimangpat? Tapay. Sa dino ti papapanan na. Jack mo. Kanayo na kamadanagan, maipapankan ko ana. Bagbaga amday tang anak mo. Tano saan? Amang anuan niya ti maaramid ko kinkwana. Daryo, amom ka di no asino titultuladan na. Ah. Sika, Anya? tunggal bagbagaak ni Erwin. Sikalat tati irason na. Asikan tupay kanu nga amana kat saan nga agaw awid. Asikan tupay nga amana kat babairo. Isu akas ta titultuladan na. Anya? Daryo, sa anak nga agreklamo. No awanan panagayat mo kanyak nga asawam. Taawan mabalin ko. No iti sabali a babae iti ayan tiraksak mo. Wan. Maklon ko dayta. Awan reklamok iti dayta. Ngamjay anak ta. Kasanon di anak ta. Gaputa kasta ti makitkita na kan ka. Tultuladen nakamatan. Ita. Anya ti makunam. Anya ti mas importante kan ka, Daryo. Ti pakaragsakam. Wenno ti anak mo. Wan, sir. Kanayon amalmalday ni Ma'am Mercy. Saan pa yun ang makapangpangan? Nga oray pa'y naimas asidaan tilinutok. Kasta ka di. Kanayon na nga ibaga kanyak.
Anapukaw kanon ti sigod aragsak iti pamilyayo, sir. Sa inton kuan, agsangit mo tan. Ha? Adapay iti na minsan, anagid iddalatan. Gaputan nakapsot ti bagina. Ta syempre, saan amang mangan? Ngam pinilit ko Ta kasanungay amaigiya na ti anak na, iti nasaya at adalan. No baybayan na mo't ti bagina. Pasensyakan, sir. Ngam ibagbagak laang ti mapaspasamak ka ni Ma'am Mercy. Kat ti anak yo, saan nga agaw-awit no daduma? Iso nga agdanda naglatan ni Ma'am Mercy. Nga agpapankan ka, sir. No kasta saan ka nga agawid? Madanagan kan ka. Sa inton kwan, agsangit. Kat kunana nga adda ka kano iti ayan ti babaen. Anya? Ngam inton kwan, ay aywon na matlaang ti bagina. Nga oray kasta ka kano, sir. Ta saan mo ida abaybayan nga agina? Saan mo ida abisbisinan? Nga amin akasapulanda kat ipapaay mo. Rimwaran ni Sir Dario, ma'am. Kat ni Erwin, adapay laang iti seled na. Sa bagay, awat sarek na itata Domingo. Iso anak katurog pay laang. Anya ngay, ma'am, rumwarta ka de? Inta makimisa? Wen, manang Inga. Mapanta makimisa. Tauray kasano aparikot diti balay. Saan talat taaliwayan ti makimisa. Intagyaman iti Diyos. Kan intamutan agkararag. Wen ma'am. Ala, agrobwat ang arudan. Ta inta makimisa. Pakawanan naklita. Ngamnas kanyag sinatan. Anya? Ang angawan na ka di, Dario? Saan? Nakaamirisak. Asaan amay parbang tinaramit ko? Amin yentad ko kan ka. Kat ko kwamlaeng. Saan ko asupyan? Iti daytoy apintas ko, Dario. Panawan na kon? Adaan ako niti pamilya. Kat basol da ito eh. Kan kaasi ti asawak. Gapu iti ipapaay ko kan kuha na sakit. Kunak man no okay lang ang iti asawam. Nga adda ka relasyon mo asabali? Wan. Awanan niya man na kan kuha na. Ngam, makunkonsensya akon. Hala. Kastanlita. Sapel ako ma. Tamakasapol ka iti mas nasaysaya at alalaki aparagan ka. Waswasin tan ti relasyon ta. Kat mga baruanan tan. Erwin, at kita ka nga da dito tirasa. Isungay nasitkan ka. Apay, anya ti bagam, papa? Iho, pakawanin na ko ma. Gapu iti madingaramit ko. Ha? Mabalin ka ti iho, ngagbalbalitan. Anya? Aglunat. Adda babae. Ngam winaswas kon ti relasyon mi. Gaputa da kayo kinimamam ti pinanunot ko. Agbalbaliw akon iyo. Kat ipaay ko ti pamatagkan atensyon ko kada kayo kinimamam. Anak. Sorry. Pakawanan na ko ma. Ne, iho. Nagsapa ka nagawid ita Agyamanak. Kaya't asawan day ta. Makalanglang kamutan iti panangan. Wen, mama, nasapaak. Gaputa day ta titulagan mi kinapapa. Ngamin,
masapa ita ni Papa asumangpet. Tapno aglalang lang tayo kano amangan. Ha, Oh, at daytan ni Papa. Iso daytan. Simang petan. Ala, mangan tayon. Inga, agtugaw ka moten taglalang lang tayo. Ay siyak ababaunan niyo, sir. Makilanglang kada kayo nga amok. Awan parikot dita, Inga. sige manang Inga, agtungpal kan. Ngam sakbay na. Kaya't kung ibaga kada kayo, nga agbakasyon tayo iji probinsya. Ijayan dalolo, Papa. Sige, Papa. Sana bale. Agbakasyon kami matan ni pagadalan. Nasayat no kasta iho. Kaya't kung ay subliti sigod aragsak ti pamilya tayo. Dario, Mala, abangan tayo pa'y. Tapadayawan tayo tilinuto ni Inga na ima sa taraon. Wen asar, naimas day talutok. Kinaimas ko talaga. Nang runa, taitalang nga aglalang lang kayo amangan. o sige, katsakbay na, agkararag tayo pay. Tagyaman tayo iti day ti aparabor ti Diyos kada tayo. Presko at talaga ti angin dito probinsya, Dario. Kat nagmayat ti lumangab iti angin dito Wen merci. Dahil tatika po na. Akayat ko adito iti pagbakasyonan tayo. Takayat ko nga subliti sigod niya aramidan ta. Tunggal agbakasyon tayo. Di papantay ti turot. Ken ti panagala tayo iti orkidya iti bantay. Dario, Mercy. Pakawanan na. Gaputan nagpasulakan ka. Nagpakawanak magtanit anak ta. Kat imbagakin ko na agbalbaliw akon. Iso nga impakaasik. Asapay lang ko matagbaliw matan. Dario, Kat sapay ko ma. Tapod no ti pa nagbalbaliw na. wen, makitak day ta iti anak ta. Gaputa iti kalabas. Kanayo nun amasapa nga agawin. Kan agtali na udmutten ije balay. Nukas na nga awan eskwela na. Nasayat niya ron no kasta. Agyaman akmat iti Diyos. Gaputa nagbalbaliw kan, Dario. Gaputa jak kayat amay sagmak tanagta. Siyak titultuladan na. Ngarod, rumbeng laeng anasaya at timakit-kita na kanya. Tapno kastamat tituladan na. Dario, Kat manipod ita, Mercy. Agbalinin ang naragsak ti pamilya tayo. Kat agyamanakin ka. Gaputan na tibker kang asawa. Itilikodan ti dakas nga ramid ko. Saan ka ang nagaramid itinadi? gaputa jak kayat nga ad-adda madadaal ti pamilya tayo. Agyaman ak, Mercy. Kat manipod ita, agbalinin ang naragsak ti pamilya tayo. Dagiti naganak ti numero 1 a pagtuladan dagiti anak da. Ngarod, rombang laang adagiti pagulidanan nga aramid. Ti aramidan da, iti kasta, tuladan dagiti anak da. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag, insurat para iti radyo ni Virgil Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kata kayo